kakhulu. Ngosi. Sanibonani engaba. Niphilile yini? Ngicela uvusele wena mfana Nkosi. Mfana Nkosi ngemalini. Mfana Nkosi walakhaya. Savusela hlobo lomuhle. Ngosi. Sivusele ugogo ulamsibi. Inkosikazi yalakhaya. Ngithi nje make siyabonga ukubona. Siyabonga usaphilile useqinile futhi. Makhosi ami lahle letafuleni mfana Nkosi. Ngarecommenda nje kakhulu ukuthi emakhosikazi eno akede la class lekhulu la ugogo. Niyabona la siswati solo sibanjiwe lakhaya kakhulu. Ngiyasuggesta nje Nkosi ukuthi umakoti benu abeyinto abathulile sini la kugogo ukuthi umphakathi ibanjwa kanjani. Nkosi. Kanjalo Nkosi siqhubeke sivusele bana Nkosi indlunkulu yalakhaya. Sivusele futhi benkaba labangale ngesheya kagogo. Sibonile nje abantu Nkosi labakhona umfana Nkosi majaha enkaba nje simbonile sisinawo sivusele emalangeni amahle. Nkosi sibunge kude indawo sivele niyaqhubeka niyabambana kusile mithi isolo munye. Siyabonga bohlobo labahle for being an example. Ngiqhubeke bonkosi vusele kuye ihoshi Mkwena. Ihoshi Mkwena niyathi ke bonkosi ukuthi nguye lophethe tukhuli lapho Mpumalanga. Nabantu beNkosi kanjalo futhi ukucontrolesa nguye shemphethweni wakhona. Siyavusela because bami sivusele bantu beNkosi netikhulu labakhona namakhosikazi lakhona nemanqusakati lakhona netimfuna letikhona etibele umphakathi nato siyativusela bonkosi. Siqhubeke bonkosi sivusele bahulumende labakhona sivusele local speakers lethu khona bomeya nema-councillors alenza lesikuyo. Ngibuye ke bonkosi ibize vusele basekhaya bashintwa sihamba naye lizinyane letala ngoyingonyama sobuza wesibili ngithi anti nje kuye ukhona inkosi ithumena isithume sinaye ukuthi siphathe lenkulumo. Mfana Nkosi akathi lusa sibambone nje sibe simbone sokuma Nkosi babone siswa inkosi iswathi wesithathu. Nkosi Dlamini wena ukunene. Kanjalo Nkosi asambe sodwa na anti samba nabo umnakethu lohola libutho yemfana Nkosi bukhosi nanje nava kwami bonkosi samba naye mfana Nkosi Gqoqa bonke lawo umnakethu batukulu bengonyama sobhuza. Sisenabo bafana beNkosi nawo makusebela lamva kwami bafana beNkosi laba bonkosi akuselide leli. Kanjalo nawo ama-officials inkosi ikhiphile uhulumende wangwane bakhona abahleli lakini nje. Kanjalo King's office nawo bakhona sayivusela nani bonkosi. Ngibuye ke ku-media bonkulu sibabonile balagwala nabo bonke siyabonga ukuthi umhlaba lokusilapha nje uyeva ukuthi kwenzakalani lapha lokuyivo lethu bonkosi. Siyabonga kanjalo nemedia. Ngiqhubeke bonkosi ngiteke esiveni nebubunene sayingonyama sothi besisathu sadvusela bonkosi. Ngicela nje nithi shale tandla nishale nje tandla nithi shalela nini tandla lapha ngebuka kwami lapha 80% wenu nivunulile 80% wethu maswathi nje iphelele nithi lo wa recommend next year ni challenge nani ngathi 100% ukhulule niphakona neva izibusala khaya neva bonkosi next year ingaba lenzala kune challenge ngaba 100% ngitangibona mina sisebenzotami ngiyatigcina ke bonkosi utani benkosini eno nakhuluma info hayi iyendele. Ngiqhubeke bonkosi ivumise kubathiwa imidlalo yenu ngiyamangala kuthiwa lapha kuna 24 webantwana bantwabami number 1 ngicela uniyatina kuja kuthiwa ingonyama khapha mina neva ngayo Eswatini kunengonyama khapha iphethwe ngabonkosi nabantwana bonkosi
ngicelela ukuthi usaye enkosini awunicela ukuthi vele lamaswati lawa angala selayijonela le competition ngoba standard hayi sengisibambile bonkosi sengisibambile kakhulu nenkosi iyagigabha ngani iyajabula bonkosi keep up lapha nje uthi lapha 60% we audience i-youth lokhu nje kuyakhombisa ukuthi umliba lo yembili lakhaya ukhona laMpumalanga ukhona shela intandla bonkosi bantu abami ibambeni ngisangene enkulumeni lengithunywe yona ngisangene le nkulumo lengithunywe yona bonkosi aqale nje ngitibongele mina kwekuthi lakhaya bonkosi umfana nkosi walakhaya kuleti khulu letikhona nankosi labanye uphose abe number 1 ngani ke kuphike inkosi nayithi yamemeta kuthi uyezwa na umfana nkosi cishe una 100% of attendance inkosi nayo imemetile le ekhaya bonkosi akunikhumbute ikakhulu ubukhosi bami lapha eTulu akunikhumbute phela kwekuthi le ngilati nyenyatelo tikhonakho bona naninyathele ekhaya nasenibuya la ninyathela futhi nisuke niphathethu natinyanga phathethu natinhlanhla niphethe kona konke asingihlebele nako ke niyambona inkosi mkhona lapha niyambona musi nibonile mkhona nibombuka nathola titfombe ta last year tamkwena ubukela musha hey musha kabi lo muntu musha beka emhlangeni last year wafika wagezeka le buka namhla mshekwani so ke inkosi zama ukuthi ukhona ifitho leSwatini makhosi bami hambani eSwatini inkosi nje umfana inkosi msogwaba besinayo intwaleni sayigithi intwala washanala ngemuva washiswa ilanga wangena esimini ngoba yonke intwala umfana inkosi besinayo inkosini lemanyala inyanga iphelile nje noThulonga umfana inkosi wafika tibongela yena wathi hey Mbonyama uyathi solo angithi enkwaleni ngifikile enkwaleni ngisengifikile kuze bengilamuhla for sure siphele 2 months solo liyana solo kabuye iTulu lelapha siyamangala besikanzelo lona la Nkosi bami nje ngisho ukukhumbuta bonkosi ukuthi inyenyatelo tiseSwatini hambani niyoSwatini niyokhothwa ikahle ngoba naku bantwana vele niyabaletha tibulibutho konke lokho nindakona asibuyele emasisweni bonkosi asibuyele eVenbet singabi ashamed ngakho anything yivo lenkulu le nemlungu lakho khona uyadada ukuthi ukuphi unakhweni wakhe emaswati yale ngonyama yabo eSwatini ngizayikhumbuto lokho bonkosi ikakhulu kuboetikhulu ngiqhubeke bonkosi ke nyalo sipangena enkulumeni bonkosi ingwenyama ke lengithume kona lamuhla ithi aqhubeke bantu benkosi siqhubekani benkosi siqhubekani iyawubona umgcumo iyawubona tintombi yadibona tingatsha nani nibonile enkwaleni ithi qhubekani ifakane amandla into lehle leyo ithi nje ibonga kakhulu lokho bonkosi ngibuye kakhulu naboma ke luthando lukhona msuthando lolakhaya ithi ke lapho ke igogo ke lo uthi gogo uma ngcwevisa khweshe uthi ethangweni umangele lonyaka bunanzi bemagalo balesilo sakhe lesingala uthi next year ugadze emagaloni uyabonga uShiftani uyabonga amakhosatana ukuthi namakhosikati ukuthi vele nikhululile luthango la eSwatini la emagalweni kwaba kuhle kwaba nemehluko lonyaka next year isho njalo sithi yemgadzini ndlovukazi bonkosi Nkosi qhubeka bonkosi solo magama awo makhosi lawa lewaphethe lekhuluma ngawo kanjalo ke bonkosi ngoba lena ke yingcikithi yale nkulumo lemphethe yona ngicela ngilalelise kahle ingwenyama bonkosi kukahle futhi lamagama lawa ayikwakhulumi ngingethwa nje lamagama lawa yakhuluma naye umfana Nkosi ngebaleni
nangicale manga utawusho sanginemanga ngoba abekhona la ikhuluma ingwenyama bonkosi ithi iyabonga emaswatini ayo siveza lesingala kwekuthi vele lesiko nekuhambelana nakunemasiko kunakonke lokho sekwentekile uyakubona vele kuyachubeka ngoba iyakhala kwekuthi no asinyuseni bonkosi sinyuseni lo once off akasalungi anymore ithi vele yakhuthata ukuthi udlelwane neqhumana akube khona cishe onke emalanga sibona kanjani ke lokho bonkosi kusho yona njengoba into ngathi nje kwathi umbale inkosi umfakazi ithi ingwenyama kunjani kwekuthi sesihlangane futhi sibise tingqondo simaswati sibhekene ngaqhubeki nje bonkosi lapha namhla futhi sinenhlanhla ye-example ukuthi sisibanye sibantu banye ngile lapha ngakhuluma ngathi ngekaba lenzana ngiyajabula nje ukuthi basite itawukhuluma nayo la I hope ke mhlambe ekhuluma imfana Nkosi majayi kaba nanibona umfana Nkosi majayi kaba nibona umfana Nkosi singebaleni inkosi lakhaya yinto yinye nje nemanga yini shantandla bonkosi nabe ngiyitemanga yinto yinye inkosi lekhuluma kwelo lesishuma la ngamalanga ukuthi sibanye sibantu abayo sonke ithi ngingwenyama asesesihlakanipheni sinisebelungu sinisemandika sesibona ukuthi sitiphilisa ngani lo uhleli lapha nje uhleli neswadi lelingale ngesheya kwethaka lelingala nahlanze inhloko kwekuthi yini lesingahlanganisa sakhe ibhizinisi okwentekeni nabantwana nje bayemhlangeni bayenkwaleni bayakuphi nabalena nabo esinje ama-ideas ivunulo kunenge lesingakwenza bonkosi thina ke lesingakwenza ke sibazala bonkosi ukuthi sibambisayo ukuthi nanema-ideas kube noma isendunkulu okuphi kube netikhulu sibone ukuthi sekanjani ukuthi sibambisana kanjani le-command yenkosi ngakuthi le bhizinisi lenkulu noma ngeyini lokukhona sibona sizakuzama nayo ishinto yathi cha nangabe vele kuyinto lenkulu le-sound le-business idea lephilako le-viable lesike singayithola nakulo asesihlanganeni bonkosi sente lokhu ukuthi bona sibantu kunye ukuthi vele onke emalanga kube nexhumano naso sifiso senkosi lesifisako bonkosi ukuthi asingagcini ngemasiko asithubekeni sibambane sibe munyaka yonke indlela lekhona Nkosi cha kuloko lokhulu lethume kona nemokunene kwami nje sikubonga kubonga kakhulu ukuthi nibahle kubonga kakhulu ukuthi la singathi kahle ilanga lihle uNkulunkulu namadlodi basihloniphile ngeke sibalanga lelihle siyabonga naloko bonkosi usho njalo umswati lomnyama labathuli ulondingandaba wasempelebeleni wena lwasuka wahlala phezu kwendoda wena umangumangu ayethe wena phakathi Mabukisi Foundation lwadi nebuve ingcebo.